आकाशवाणी इम्फाल वाहिंगम राजेश पाव पाजरी अहानबद मरुएब पाव चाही असी हौरपदगी कोविड-19 वैक्सीन काबगी थबक मणिपुर तपना तपना चंगसिलक्तुना हौजिक फावबद डोज लाख 13 हेना कापख्रे राज्य पुलिस नंगरांग मियोय अनिदगी पोखाइबे याबा मसाक मतुंग क्यामरुम फागले अमसुंग राष्ट्रपति न हाइरी लेबाग अस कोविड वैक्सीनेशन की डोज कोटी अमा हेना कापा ngamliba asi नर्स की सिनफमद लैरिबा सिंगना कथोकपा अमसुंग चोकथबा लेतना होनाबदगिनी सरकार की फैसिलिटी सिंगदा सही 19 की मथक की मियोई सिंगदा कोविड-19 की वैक्सीन लेमना कापगी कैंपेन लाइबाक सिनबा थुंगबदा सथरिबना नहा ओइरिबा सिंगना वैक्सीन असि कापतोकनबा अमदी अतै मियोई सिंग वैक्सीन कापदसु मतेंग पांगबिनबा हाइजरी कोविड की अकीबा लैरिबना मियामना सेक्शन वाटपगी थोंग सिंग तोकपीदुना यारिबा मखै युमदगी सथोक्तुना लेबियु तंगाइफदना सथोक्लबदी फेस मास्क उपियु फुट 3 की सोशल डिस्टेंसिंग थंबियु माइमिट अमदी कुचा तोइना हमदोक्तुना तरु तनाना थंबियु कोविड का मरी लेना ई पाउसिंग अमदी मतेंग की दमक नेशनल हेल्पलाइन नंबर सिंग 011-239-78046 अमसुंग 1075 नी अदुगा राज्य की हेल्पलाइन नंबर ना 0385241168 अमसुंग 1800345318 नी हाउसिंग मपुंग अबे पाउ सही असिगी जनवरी दगी चथरकिबा कोविड-19 वैक्सीन कापगी थबक मणिपुर तपना तपना संगसिलक्तुना हौजिक फावबद डोज लाख 13 लिसिंग 12 चामक 19 कापख्रे ngarang numidang wairam फावबद वैक्सीन डोज लाख 12 लिसिंग 10 चनिपान हुमुद्रा मरीना अहानबा डोज अमसुंग लाख 3 लिसिंग अमा चनी हुमफु मरीना अनिसुबा डोज की टीका कापख्रे मणिपुर हौजिक कोविड की एक्टिव केस लिसिंग 2,718 लेरी अपुनबा पॉजिटिव केस लाख 1,13,730 की मनुंगदा हौजिक फावबद मियोय लाख 1,13,958 नाबा फदुना डिस्चार्ज तौख्रे नाबा फबगी चांगना चादा 43.23 नी हौजिक फावबद मियोय 1,938 लैखिद्रे राज्यसिदा हांगलिबा कोविड केयर सेंटर सिंगदा लेबा अपुनबा फमुंग 3,363 की मनुंगदा हौजिक फमुंग 2,413 हांगदुना लेरी नोने बटालियन असम राइफल्स ना स्वच्छ भारत मिशन चौखटनबा पांदमदा अकोइबगी फिबम ngak सेंदुना थमनबा अमसुंग लू नानबगी मतंगदा मियामबु भाप तानबगी थौरम अमा पांगथोकरे जिला असिगी हाउचोंग खुलदा पांगथोकिबा थौरम अदुदा खुंजा सिंगा लोनिना मफम अदुगी सिट सेंबगी थबक पांगथोकी हाइरी इम्फाल वेस्ट की मकोई लांजिंग चिंग मनिंग लेबा केबीएस ब्रिक फील्ड ngarang nungtil sakhangdaba miyoy kharana office aduda laklaga hand grenade ama thamjilamle haibagi paw fangbadagi police na mafam adugi akoibada achat awok sing check tawbada aina thingraba loop pripa ki masana masabu captain ni haijaba miyoy ama fare hairi mahapu wahungpang tawbada TNT ni chingnaba pokhaiba yaba machak mathum sing phagale hairi security force sing da attack sathabada sinanaba IED amasu mangondagi phagale IED अदुबु लोचिंदर थमलंबा फारबा मियोय असिगी नुपीसु फागक्रे हाइरी इम्फाल वेस्ट की एसपी ऑफिस तंगारंग पांगथोपा पावगी मिफम अमदा जिला असिगी एसपी डॉक्टर एस इबोमचान हाई फारबा मियोय सिंग अस्तिगी पोखाइत्रिबा चाइनीज हैंड ग्रेनेड अमा डिटोनेटर यावा TNT अमा 6 वोल्ट की बैटरी अमा सोनी की डिजिटल कैमरा अमा रिमोट कंट्रोल अमा खुदांगी गाड़ी अमा मोबाइल फोन अनि गाड़ी मचा अमा यावना अतै पोलम कैमरम फागतले हाइरी ताबिरिबा पावसी आकाशवाणी इम्फाल देगिनी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हाइरी लेबाक असदा कोविड वैक्सीनेशन की डोज कोटी अमा हेना कापा ngamliba asi नर्स की सिंफमदा लैरिबा मियोय सिंगना कथोपा अमसुंग चोकथबा लेतना होनबदगिनी नर्स की लमदा थबक तौरिबा मियोय सिंगदा नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड यंथोपगी थौरमदा राष्ट्रपति हाई नर्स की सिंफमदा लैरिबा मियोय सिंगना लेपा लेतना मतेंग पांगबदगी कोविड-19 लाइचत लानथेंगनाबदा अचौबा मतेंग ओइरी मांग हाई कोविड लाइचत थेननबा होनबदा नर्स की सिंफमदा लैरिबा मियोय क्या सीखरे अवार्ड फंगलबा सिंगी मनुंगदा कोविड न लैखिद्रबा मियोय अमा यावरी राष्ट्रपति हाई मखोइना तौरम थबक अमसुंग कथोलंबा अदु करिगुंबा खुदोंग चाबा पीबा खरना काउथोकपा ngamloi राष्ट्रपति हाई नर्स अमसुंग मिडवाइफ सिंगना लेबाक असिगी हक्सेलगा मरी लेनबा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की पांदम यौनबा होनबदा अचौबा मतेंग पांगबदा नतना शिक्षा जेंडर सेंसिटाइजेशन अमसुंग सेलथोंगी फिबम फगनबदा अचौबा मतेंग ओइरे बिहार वायरल फीवर मरम ओइदुना अंगांग 13 सीखरे राज्य की एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हेल्थ संजय कुमार सिंह हाई हौजिक फावबदा राज्य सिगे तोंगान तोंगानबा हॉस्पिटल सिंगदा असिगुमा केस 3,695 रिपोर्ट तौरले मसिगी मनुंगदा अंगांग 18 हॉस्पिटल सिंगदा पुखतुना लायंगली लेमौरिबसिंगना हिदाक पिजरगा हलनख्रे
Siri Sanjay Kumar hai angang ayamba OPD da hidak check torba matung hidak pizaraga halan kibani. Sarkar gi hospital sing da viral fever naduna pukhalakhiba angang sing COVID positive oiba amatta yaudre. Maragasta Raija gi Haksal Mantri Mangal Pandena angang sing asibu layang liba Dr. Singna yariba makai section naba khangan kre. Amaromda layaw amasung dengue na marom oidana Uttar Pradesh ki Firozabad ta Raija Sarkar na Dr. Tara amasung expert mga yawa team ama nauna thajingkre. Mukhyamantri Yogi Adityanath na team adu mafam aduda khudakta yausinduna jila aduda chayol ama camp tawduna leiraga anabasing adubu yengsinaba pautak pikre. Doctor amasung expert sing yawa kendra amadi Raija gi Sarkar gi mihut kangbu ama jila aduda hana laikhrabani. Haukiba matam khara asida layaw amasung dengue na marom oiduna jila asamioi humpu matoi laikhidrabani. Jila adugi Chief Medical Officer Dinesh Kumar hai anaba mioi Samri Yankainipan tongan ba hospital singda layang naba pukhalaki madugi manungda sama humdoidi dengue na nare haiba khangle. Laibak asa sathariba COVID ki vaccine kapagi thabak khumang yangna sangsilakpaga loinana dose koti humbudra taruk hena haujuk phawbada kapkre. Kendra gi Haksal Mantraloin hai haujuk phawbada vaccine dose koti 53 ahanba dose oina amasung dose koti 19 anisuba dose oina kapkre. Mantraloin hai ngarang numidang pung 3 phawbada vaccine dose lag 53 kapki. Imphal na ngasi phongma pawse singi maroi pawsing hidama haujik ngangom Kiran leire. Kiran Thagachari Rajesh Imphal na ngasi phongba pawse singda phongnariba maroiba pawkhara panme tarbadi State Commission for Women gi taramanga shuba foundation de pangthokiba RTI activist ki halakpagi wafam COVID laichat ki yenglaga lakadar mikhalda miam punmag sang hanthana naba speaker khamsana phongdokiba wafam amasung COVID-19 ngamari lenaba tai pawsing asin haibatai Naharol gi thaudangda MSME da Manipurna Northeast top list leire The Manipur Hill Areas ADC Bill Constitutional Oibra Oidebra Yengshili haiba CM gi wafamna banner headline tawduna phongli Mioi chani kunthra taruk positive oire haiba paw amasu pawsi asigi ahan balamai de phongli Pongna phomda state asi gender discrimination leitaba nupi singu yamna ikai khumnaba lamdam amani haiba chief minister gi wafamna ahan ba headline tawri Phayengda thaknabi isingi ATM booth ama hangdokre haiba paw amasu pawsi asigi anchor kalam da phongli Sanalebakta mai lakhidaba tha amarom pharkle mai mutkibadagi doctor su adum chatkre haiba Tamenglong jila gi toksang subdivision gi paw amana ahan headline tawri Disabled Person Welfare Association da lupa lak amamam piragani haiba MLA ke ranjit ki wafam amana pawsi asigi anchor kalam da phongli Shanghai Express Manipuri da nupi bo awang thak da pukhana bo honari haiba CM gi wafam na ahan headline tawri election bo festival onthok kumsi haiba speaker Y Khamsan gi wafam amsu pawsi asigi ahan balamai da phongli Isel Express ta Manipur government ki mathakta thaba RTI withdraw tawdrabadi hatkani ki halakle haiba RTI activist Joy Kumar gi wafam na headline tawri Positive Arapugi sang sada tarit dasmik tarit oiri ani laikhidre chani kunthra taruk positive oiki haba paw amasu pawsi asigi ahan balamai da phongli Huyal lan fawda pikliba angang sing paktak na narak padagi COVID ki ahum suba web laklabra mi painare haiba pawna ahan ba headline tawri Irai bakta mamangai ga yengnarubada Manipur da nupi sing sep oire scheme kaya gi makha da nupi sing senthok le hilli haiba pawna ahan ba headline tawri People's Chronicle da ADC bill lisingani kunmatho yengsilli haiba CM gi wafamna ahan ba headline tawri Imphal Free Press ta lakadar ba Vidhan Sabha mikhal da miam punmag sang hantan batangai fadi haiba speaker Khamsan gi wafamna ahan ba lamai da phongli Shanghai Express English da RTI gi khutang da paw hangbasing da NSN IM na ki halle haiba NCPRI gi wafam ama pawsi asigi anchor kalam da phongli Rajesh Thagachari Kiran Loisilapda COVID-19 dagi ngakthoknaba face mask upa putaruk lamna leiba khutcha amadi mai mit taru tanana thamba haiba achamba thong ohum asi ngakna chapinaba amuk hana ningsingjari aroibada maroiba paw amuk Sahi asi haurakpada COVID-19 vaccine kapagi thabak Manipur su tapna sangsilaktuna haujuk phawbada dose lak 13 hena kapkre Raija Police na ngarang mioi ani dagi pokhaiba yaba masak mathung kayamarom phagale amasung Rashtrapati na hairi laibak asa COVID vaccination gi dose koti ama hena kapa ngamliba si nurse ki sinphom da lairiba singna kathokpa amasung chokthaba leitana honabadagini paw kijare